नुस्त्याक फॉर्मेलिन मारतात म्हूण क्लियर जाला म्हूण खंय सरकारी बंदी. Ban shows that Banachir it shows that formalin is proved. And what about the inquiry? Are the guilty not going to be punished, or is it just going to be a master stroke like any other master stroke of Manohar Parrikar? Like those master strokes have become a joke. So it should not be that people of Goa to be treated so lightly. It concerns health and safety of the people of Goa. नुस्तेकार आता 15 दीस बेकार. बाजारात रापण, माग आणि माणसेच्या नुस्त्यांक उजो. When they stop the fish, the daily people who are working, they don't get a job. Now 15 days they don't have job. Now the thing is, when the fish coming from the border, they have to check and they bring the fish inside. And the thing is, whatever the fish is getting from the close by the riverside fish, they don't get enough fish for the people here. Now you see there is a maramari in the market, and the small the 500, 600 price. How the people can afford this fish? आज तुम्ही किती आला बनवले बाजारात? Government have to take some precautionary measures and let the fish come in and see that the permit is not used. I think there should be proper tests. Alternative would be chicken and what we can do. Nothing else we can do now. That's all. I'll go to the other market and see. It's a main food of Goans. You know that. Without fish we cannot really do. इतले आम्ही मागता की गव्हर्नमेंटान बेगीन कितें हेजे उपाय काडपाचे आनी कितें सिस्टम बरी चॅकिंग सिस्टम कितें करपाचें आनी जाल्यार लोकांक बरो त्रास जातलो. सगळे आमी डेली बेजीस लोक हांगा पोट भरता, लोकांचे पयशे भायर उरलेले आहा, करोडाचे आमचे धंदो हांगा चलता आनी ते पयशे उदारीत चड क्रेडीट बिजनस आनी कितें जालां ते सगळे पयशे भायर उरलेले आहा, लोकांचे पयशे येवपा जाय. दे हॅव टू पे टू द पार्टीज आनी हे कशें चलता ते कांय समजना. हॉटेलांनी नुस्तें दिसना. आता आम्ही कितें करतले, आमगे 10 रुपये भाजी पाव करतले आनी 15 नुस्तें काय ना म्हणून सांगचे पडलो लोकांनी आनी उपाय ना आमचे कडेन. नुस्त्याचे दुबावान आता गोंयकारांनी चिकन आनी तांतयां धरल्यात. आयज जी रेट आसा, आयज आमच्या दुकानाचेर आमी होलसेल असल्या कारणान आयज आमी 58 रुपीज पर डझन विकता. तशेंच 470 रुपया डझन विकता. जर मार्केट तुमी खंयच्याय जर शॉपाचे गेले आयज 60 रुपीज रेट आसा. 60 to 65 रुपीज तुमकां डझन तांतयां मेळटली. तशेंच चिकन जे आसा आयज 119 ते 110 रुपया ह्या रेटी भितून चलता. ध्यान फाउंडेशन म्हणटा आयात मटणानूय फॉर्मेलिना सयत 4 तरेची केमिकल्स असतात. मटणाचे चेकिंग जावंक जाय. मीट के ऊपर ये लोग 4 तरह के केमिकल लगाते हैं. 4 टाइप ऑफ केमिकल्स. नंबर 1 क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिटीहाइड. इसको आप फॉर्मेलिन के नाम से जानते हो. नंबर 2 क्या है? सोडियम नाइट्राइट. नंबर 3 क्या है? BHA, जिसको E320 लिखते ना, E320 प्रिजर्वेटिव, इसके नाम से जानते हो. नंबर 4 क्या है? E316, जो प्लास्टिक से बनता है. प्रकरण नुस्त्या पुरतेच ना. भायल्यान ट्रान्सपोर्ट जाता ते चिकन, मटन आनी फळां भाज्यांनी ही रसायनां वापरतात म्हूण रिपोर्ट येतात. केळी आनी पणस सुद्दां सुटिल्ले ना. विजया उपरांत आतां रोहनानूय नुस्त्या बरोबर भायले चिकन, फळां, भाज्यांचे नित्याक टेस्टिंग करचे म्हूण सूर लायला. I think it's time. It's not only fish. We are talking about vegetables, fruits, fish, chicken, everything what is edible, milk. I think we need to look at a system to take care of all these type of things leading to health hazards. Very importantly, I would look at saying that if we are looking at fish and the things, maka is the subsidies to societies which are being given for where fish instead of local consumption is going for outside and outside fish coming inside. So bioless fish आमी import बंद करतले जाल्यार we need to give subsidies and push to the local fishermen, traditional fishermen and people who are sourcing this fish for local consumption. म्हाका दिसता certain models will need to be reworked कित्याक there is no accountability of subsidies given vis-a-vis fish for local consumption.
एक्सपोर्ट्स आमकां फिगर्स मेळटा, लोकल कन्जम्पशन फिगर मेळना. ताज्या खातीर वेन वी से लोकल फीश इज एडिबल एंड विदाउट एनी एडिटिव्स आय थिंक, ऑर एनी अदर दिस टायप ऑफ थिंग लायक फॉर्मलिन ऑर वॉट एवर. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.